Banangeruno kurwendinze kuva buto bwange nifuje gufumbirwa nifuje kadari nene uzaburi chati nange mfune kumpeta nifuje gufumbirwa nifuje kadari nene uzaburi chati nange mfune kumpeta chari chiroto kino nange tambara kadari saba amwe bane kanjwa upate pesa twarero sitinteka upate pesa Bazate bangambye uti ngotuka Eric ugende kugamba embaga yona ijya kuberaho uti tuba wande intego abawo musa amina amakago musa amina akarimo ekitibwa n'itego amina amina tulianziza brother. This is Divine Family TV. Ni ku itariki 19 z'ukwezi kwa 12 nk'uko mubashije kureba incamake ibayeho cyangwa se incamake ya bimwe mu byaranze ubukwe bw'umukozi w'Imana Pastor Jenny. Bimwe bavuga ngo nta muntu wayikoreye uzikorera amaboko cyangwa se ngo urubyaro rwe rusabirize. Niyo mpamvu Uwiteka Imana nawe bibaye ngombwa ko yitura Jenny. Pastor Justin nawe ukaba umwumvishije mu karirimbo kiwe ati mu kuva mu buto bwanjye nifuza impeta none birabaye bakaba bankubise impeta. Hanyuma Daddy nawe kuva aho ngaho mu Mutara cyangwa se Nyamata akabaje avuga ati ababyeyi bantumye barambwira bati tuze guhagarara mu mwanya wabo hanyuma iyo nka tuyibagezeho. Nuko rero mubibonye byose cyangwa se uko ibirori byari bimeze mubonye ko Pastor Jenny mu munezero mwinshi cyane. Nava ngo kuri itariki ya 19 z'ukwezi kwa 12 ni itariki atazibagirwa mu buzima bwiwe bwaho yabashije nawe kwambikwa impeta n'umukunzi wiwe nk'uko muri buze gukomeza kugenda mubireba. Reka rero mu kanya tuze tugere mu kanya ko gutumikira ababa badutumye cyangwa se akanya ko kwamamaza, hanyuma noneho tugaruke tubagezaho ubukwe mu buryo burambuye. Irero yari incamake ya bimwe mu byaranze ubukwe cyangwa se mu bintu byiza byinshi byabaye muri ubwo bukwe. Ibindi ubwo muraza kubikurikirana nyuma yo kwamamaza. Nkubwira ngo ufite amafaranga cyangwa se amadolari cyangwa se amashiringi ukeneye kujya kuri exchange bureau, gera hano ku Kampala Road kuri Easy Change. Baragufasha mu buryo bworoshye kandi ku kiro cyiza utasanga handi, ndetse nta n'ubupirate cyangwa se kuba bashobora kuvuga ngo barakunyanganyije. Reka rero dukurikirane akarango cyangwa se amatangazo yacu hanyuma tugaruke tureba ubukwe mu buryo burambuye. Pastor Jenny, congratulations. Reka nkubwire ngo Merry Christmas and Happy New Year. Easy Change Forex Bureau. We deal in all major foreign currencies like US dollars, British pounds, euros, Kenya shillings, and very many others. We are located at Church House Level 1, shop number 4 along Kampala Road. Your marriage. Without anybody prohibiting you, you are free to do whatever you want to do in your marriage. If you agree together, in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Amen. Hallelujah.
Silo. Amen. There's good two. But they are one. Pray for the blessing. The big blessing. We had no sorrow. The blessing of fear God. I pray for you. The anointing of ministry. Which you bless for this family. Let them be. Pray for you. Produce speed. Let them not lose. Lord, I pray. Let them come from another level. From today, all your which because of time, back in the machine, because when you change this ambiance, we never need in your here. nifuje gufumbirwa nifuje kadari ewe uzaburi chati nange mfune kupeta nifuje kiroko nange jambara kadari nsamba mwami we bare butanjwa uravuga cyane kwani kakatsimurizo tugenda kama muri nyari ya kitaffe munyameko neri ati neri omoyo muki angalo kale tugende pola banenge bakameramani wali muri banyi bakameramani bana muri banyi atari basabone banyabo kiche tuworiba ebaraka zasizego amina
Katugenda kuba omusajja twandirise kaleto Ladies and gentlemen, ekintu kiwedde mulira mukama waffe Yesu. Kati musigalenga muyimiridde bannange, abasigadde musobola okwetoolirako. It is okay.
DJ tekerako mpolampola wansi eyo. Yesu yeebazibwe nnyo.
Genja utubereho kubera mu kamaka tonde ngarasanga ekyabate cyawo olunaku lwa leero tuli basanyufu nnyo era obubaka buno tugenda kutuusa ow'abasajja tusanyuse nnyo okuyimirira mu maaso gammwe nga twogera ku sisita waffe munange kwebaza nnyo era tukwebaza sisita waffe tumuleese nga talina ekiwundu kimanyi nti yanywa amata era gyatuuse nti agenda kufuna mata. Mukama Katonda abazimbira maka abawe abawala n'abalenzi. Jeni yatulabirira nga tukyali baana n'atukola bulungi era n'atulabirira ne tusoma era ne tumaliriza. Kimanyi nti amaka gagenda azimba gagenda kubeeramu Mukama. Ekisinga byonna Jeni ali mu bantu bambuulira enjiri. Saawa zino Mukama Katonda n'akakasa ng'olusuku. Jeni ali mu bantu basalira ekkubo n'etuuka ku kiseera kyakugati n'efuna omukyala mulungi. Jeni yayimirira naffe nga famiri mu bintu byonna era olunaku lwa leero naffe nga famiri abazadde bangambye nti ng'otuuka eri tugende kugamba embaga yonna ejja kubeerawo nti tubawadde ente. Mukama Katonda abawe omukisa. Ente eyo egenda kukamirwa abaana. Yesu yeebazibwe. Mukama Yesu yeebazibwe. Mukama Yesu yeebazibwe. Ekigambo kya Mukama kigamba nti ekigambo kya Mukama kigamba nti embaga erina okuteebwamu ekitiibwa. Kubanga Sitaani alwana naye si muwanguzi. Olunaku lwa leero kyovulaba ffenna tuyimiridde era nga tuli basanyufu.
Amina. katonda abawe omukisa Amina. amaka g'omukisa Amina. amaka galimu buli kintu kyonna. Amen. Ekitiibwa n'ettendo Amina. Amina. Tweyanziza brother. Tweyanziza